prosecutor eye kwadubo force no koya ya paw no se wona ye de adwuma hye wo mensa wo man mu se ya nkwankwa adwuma titru abanwuma mu ye na yesusu sadwumudie katase hye proye kankan wonchani ekoso wo maka kire ne wo mu nsam koto na pro so antentem so no aduaduamu ahwehwemu na ne kwadu esefata no anampo aso twa esefata no wo de abono saa kwan ne so na enche kro na beto odwa se owura James Kirk osai ya wo no na wo ko mampani abedi akire atena ya wo ye administrator e wo honomo papa yi jesensensem bi akoso na famu a enya de atwa yie kra ama enam so special prosecutor e twena bo so meka se ni nsam nom e ya de akwakopie e wo court na no na ende dai amane bo ba wo etwere mu se emfa ho sa special prosecutor afiase sansam no wo ye mu nhwehwemom mampani abedi akire na tena ya no nso no sansam kra no mu tu ho anamon wonum so si akira ye mu nhwehwem pa sabia no kra bia da wo sansam no mu no worum betimi ada na die enti wo kire ma chief director ya wono ena mampani abedi akire no office wo ho no mo ena krata ba bonte ne shasha sia ya wakasam na wo chese civil service procedure no so no mo enam enti kobase de adwuma se obi nsa na nipa kro emra ene hye se onam so wa mfa saa kwan no so na chese wo brechi pepepe e wo se emra ni udi ne sene ese eno na aka hu bie ya sese worum afiase eno nti mampani ebe de eche no office trefo pani ye hodom eyewura Augustine Blay wono ena krata ba bontene eno ada ne nsa ehase na wo kirem se worum ehwe anim se action anasa na montuo biada ya special prosecutor ebetuo no worum so besi akire bi na se fan ye ne pepepe ye atumi akoso wo kirema owura kek osei wo kire krata e de koma commissioner Emma Ghana Revenue Authority say wonom emwa no nso na sene na emu bi a wakradi from no ne eba containers makomako edunum no wontumi enkre na sanse bi ba bontena nampo no ekoso no e na sese mu hwehwemu akwagosi asese da bi ni dibia ye wo e de dwuma odie no eni kwan se ekosa na ensam no wo chechiremu a kyerese na eyemwa iya na wohia ewo Ramadan abreso anampono festival ni mu sese eyade mu hwehwemu bia no wonum afiase ekoso na nipa biti ye no wonum asoma ye roncho eno na mampani abedi akire na tena ye no wonum de krata aba omo chese womu ebekata hye kankan proye wonchani a omo soso enti sabre ya ensem ya ba ya special prosecutor na ehwehwemu no wonum abie kwan mu ato ho womu ankasa so kra ehwehwemu no bi ede aboa sebe ya yie beto yie ekobase obidifo wo mu antempa asotwe bi asefata wonia no wo mo ede abona mekasei wo de krata ababonten e wasansam no hu na ye maame sofaya ekufu rebia twemu na wo yetemuafo pani ewo Ghana man enso emu nemre kakra ni bese na otwe ni de ne ho nsem kwa ena ekoso ye maame no amane hom ne so pa ye nyina enim se na otwetwemu ena betodwa se domestic debt exchange program ekoso a eko na editia pensioners no ye maame ede ne ho akotwetwirim ye nyina nia enim nia efirimu eba ya samri ho nsem enkotoye ewo wone gabi okyere da akon enso akache ene de maame asan babonten ne kasa nyina mu ena odi tudwa se efri afia pem ahenkron aduokron mienu agana yeje ye ho efri asojafo nsamu safe de de kan bi ma menka bi be yadwuma Ghana memu no wono wo hu saban ya abanyina no pure performance enu mu nyina be ye Ghana memu a ni nyina enso entimi emwa wo se woni twen eni adoa ena wonni eyaban a wono abe ye osoafo enso wom na wo monko an wo mu bede no no panimfo ba e bebu Ghana ma nyina no wo bia mra kuna wo so de adwuma na eboa matememu ni ho tono no entimi anya adwuma e Ghana memu woto aso etirem editudwa se mra no a asia hye no se kwabrane betena aba no so se pa na emra no akyekyere temamufuo nyina na wono so agyan no wone ne mpanimfo ahodo nti niam ahodo dodo no a wo mu eye no ekọ edema wo mu ti ekobasa pa na temamufuo ena samre de wo mu ehuna mane na ani nyina kokosi domestic debt exchange program a Ghana mampani eno osoafo a wo hwe eye yesikasem so mu akofa ba aka ho bie ama pensioners a wo mu aboa oman Ghana ensuo mu awiemu na wo mu akum wo ho de asom wo man
aban no no musika kakra aka sebi asebi wo mbedie no mo awuo no aban se wode ne nsa ekoka eno ne ne mo a amaye ma me abeka se mfinsi aduasane a yewura ka bi ma menka bi mu no ene ye gese bibi enkoyie emfa ema Ghana fo na no no wode tudwa se na na do danko akufu ado mfinti ampenu ne dunso wo ba no de asem ene okan so obeboa ama Ghana fo ye bottom ne ye pesi mu ayema ene de be ne yehunu se ebusa kola aketo akra obetumi anya anu ye de amane se ne pesi mu aye empty ye ma me Justice Sophia Akufu wato na susem enso ese. It's been very disappointing. The fact is, whether it is Kenoforiata or if it was Mr. Body else, it would still have been the same. I would still feel the same. You know, in public things, in things concerned with the Republic of Ghana, in things that are matters of public interest, I don't get personal. It's not personal. It's not Kenoforiata. It's the person who's been given the responsibility to manage the economy. I don't think has done a good job. I think so. I think there are many areas where there has not been much to show for, and therefore somebody else should be asked to try it. And then there are some ministries that also need to go back. Enya eti ye ya kanetemu afọ pani ye ma me Sophia Akufu ena samri de ode to Ghana fo nyina anim se efiri afi apema henkron de okumre nu constitution a eba ye ema ye ka o kan bi ma menka bi mu no da bi ene ma enkoyie Ebusia for ye to akasie ne so ewo ensem fufromo na owura Ken Oforiata ena ye omenfo to samfo me chief finance minister na ebredi kan wakasa efiti bra testament mo wase so de ye pensioners bond holders wodum kire se wodum kakra wa matia to wodum ma homegye mo agya wodum de betwa wom ho no wodum mpene ema ban ne mfa ne nsa nkan fa nkototo de ka enti hu nsankaye Egusu aye ekoso be na watching na kakra nie de biara da wodom hode om sese om kuku no om nkeka wom nkwanwa wodom nso om nuane no makotena hye so manga na sika samso na boboa no kire se wonyi wodom emfiri sanhye ya wodom eyedimo ni nyina mu besin ne enyade a yaka kire om se yimu afiri mu enu ntimontem ho ase na munyai sa apikete na moye no na no na ene owura Kenofori ata wakasa ya wo kirim se wono kra no ene nwanwa wodwene ho a wonte ase wonnim ne enti a besin ne asesa pensioners wonu mo hwade a mo san ba na bobo no bebo dompem na mo ogede kra esan se okiremu a mo de srade mo hawo ne mateti a mo namu no wo mo di kan asiesie dada yesiesie asam no amayi atoyie enti dia pa na mo oge pote mo nse kire ne nka na Ghana fonti ase sebe ya obi ka bia obehunu ne wo ka no ani so na okiremu a ansa na no krampo no wonu maka kire mo se san hye we si o mo eye no e voluntary efiri wo pem enye ensha so enti nipa ko no betimi aka se oh me de me hu hyem ana me mfa me hu hyem o maka nse bi nyina wie nanso nie pensioner bond holders yi kan nyina ne se waka de nanso onye ne forma enye nkrata asem na dansidie emre mu se be ya wo no betimi enya mfaso bi oso anampo no enkoduru ba bi ne be ka sa an mo ana mo yi mu hu firi mu enti wonye ne sa emfa ma won nanso de me kan nyina mu no eyade a owura Kenofori ata de o se de o maka no a ena worum aka wo kire se ne adehye ne ye no otena sedwene ho a onte ase esense wo ye ekwohwe asema mankofo hu se worum na eye mbone nanso no ye de opena to worum de amaw se ade ne sei na tie wo pa adwane wo mpa yi hu firi mu ade na aka sese asa chenchenchena ache musugu ne so a owura Kenofori ata entie no. But really, if you look at the press statement, it emphasized the fact that this was voluntary, and about 15-16% of the pensioners actually tendered, but they chose. The bulk of you did not. But I had indicated that it was voluntary, which means that we will honor those payments. What I tried to do in giving you the option was that about almost 80% of you have bonds that go beyond 5 years, from 5 years going. And so in the new arrangement where I have brought everything down to below from 5 years down, it makes it easier to get your lump sum money faster. That's your choice. It makes it easier. Anytime you are able to get your money ahead of time is good for you. But that's really your choice. And therefore, a lot of you decided not to take. But that was really
really the basis of giving you the option. But if you chose not to take the option, we made it clear that we will honor those things. So really, there's no reason for us to be sitting here because that assurance is given on paper. Slowly diminish. But that's a choice you make that, oh, I don't really care about that. I'll continue holding that. And we are saying if you continue holding that, fine, government would honor those papers. Eni ayeti ye eye owura Ken Ofori ata wono na Ghana sikasam entutu yina wo hweso ye ankofo bo ni tiri so onko ena pensioner bond holders wono musimo mo eka no waka ede akere wono say opano e wo ankasa wo ho enye so enti opafa hohyem ompa twehun frimo na samo so be ne tentenchen ase yemfa ngu nkrata so de wo mo de don betimi aya ene aye ede amawa wode ne nsem atodwa yemra asante mantemu ne yemfe ne nkyere bosomtwe mansimu na ye ba akoto kura ye frɛ no aputuoja ente ya efiri ho abetodwa kyera na ene dai ohene ho na okofo nini asachi kwachi agyeman a wotoso mienu one aban krache panin ene ne mpanimfo ahodo a wonu wo mo ahwe kuro no so ena wom de ato wo mo so se wom be rurawura schools ahodo mu na akoyi no ho adi ede akyere wo mo na wo mo akohunu se mo hene anie ti se mokoto no ba bia na chese respect ya wo se mo de mano no na mo de amano na wo kyeremu a ba bia na beduru bia no na adesuafo ne teacherfo no wo mo aye na wa true ewo sra wabesra no enso emu na enumu no ena wode etudwa na woda ne ma ekoso tua adehye wo ho dititiri e school afem enso ede ekire wo mo na enumu no ode to wo mo nim se na abie na so ato ho a obi a wo hia mo bia no ene ne ma bi kwachew ewo asetena mu no obetimi aba be ka kire no sanse wo ho se wo mu nyina enso agya enumu no ena okirem ne tudwa se ade ba ko asamre de woda emane na wodwene ho pa ye mebuna ewo ne mpesu ahodo so na wonya adwuma enso enye ti wode to aban ene companies ahodo a wo mu ewo miamia ahodo a eben aputuoja nyina se wo mu moai na mebuni enso enya adwuma nya wo kiremu a emfie nsianti na wonso abetena kunwa so na emfie nsia obetena adwa so no wo kira na aputuoja DA primary school wasi eya abrosan mienu e de ama wo mu otutu nsu ahodo amadehye wo ho ena wokoso asamre ahemfie kasie bia wo si ne ho no ono ena wo sie nana ene ensentrofo ene ne manfo kasa no sei ena okofuna nini asachi kwache agyeman the second wode to enkrofo enemu in school seven the poor movie and we become motia na enyenika biti duniasi so the buy the to ya kuma say the same brand nya enmesu the bring with the ya bosan so I see we and the school so the etimi mechanized boreholes yes so the amagutu jam no kemfu na kania ho so nsamo the ne kania ne nkwachi sa the assembly man ne committee boom ama say kania be bia na kania Duma yidijwa eye etabranda sele ene nona ide SM se sika the because modernized markets ebe community markets diama suju ene wode to dwa se ene nam framem so ono kra onye wahini bio yetuna de so no se sa asem oyi a nkrofo keka nyina ayi hoda nsem a enokre bia enso enim oda so ete akonya so se ohina owo eye aputuoja na ha no sei ena okiremu ede to ne manfo no omhia enso animu from framem we do everybody esi etu for social media mini na don't mean nyanta yes ya kasa mi na ewi lenu enkofobia say the omaya pam self a omo so ewa putuja nipa kakre bi nipa be na emomotu sisu a omo eyesa na putuja mi na wo koso ye hiwo putu it na konya so mi ntu a himfi mu aseka the friend purpose mi bi amo a just wo pese wo bu ya bibi afimi ho a wo ba putuja ahimfi a so abutumi wa matumi am chiame any secretary for ewo it is obi aga say to putuja ina ye putuja de ho do se bra me ba na busuafo eri kromato asase ne eri eti the SS omo atoto bi na eda ho omo enfame yadu nana se apamsefo bi ewa putuoja womo ekeka sansem no kro bae no na nsase e wo ho nyina no yaton nsase ne nyina we eye putuoja ehene na nimie ne nyina yete ye
Nwati na Sambre Maya ne okọ ne mpesua so Honorable Bright Sifa wono so ebo ohini abaso ewo mpuntudwuma hodo a wo ye ewo eputuodwa ene ne mpesua so Honorable Bright Sifa wono so etoa eso esei ohene ba na so aboa akoni asa bebri mra ye bo abroad ko bebi tini aboa mai nesu ene ye school da no so ane wo ne ko ko no ma dan ba ko ne nkura be 150 ye ko ye kura ye nya dan ni bia kan ho kama mo de manu hu se ahokyere da so ye de wo ho etin kakran bisu a ye vese adomfo ene aboa ko ye ba no mo so etimi abeboa ama ye bi ya ni eputu de kuro no so etimi di etum oba no gusu a oboa ye say emoa no ebi beba be kan won enso wa say wetimi aboa ne dana wode ne nsa so no wetimi awi we Honorable Bright Sifa Asambu Maya ogina mo ma de hia wo mo ewa putuoja yenyina na no di semi so ne ntwa ye ho ne aboafo nkrato ye ba ye de mbekwa ama no ne akofa nkonsem bi ede aba abesommo. He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Messi semu huma yeshepe. Minketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jama otono na bazi no yen. What's the water tested positive for malaria? Mewo, na benti na one for ambulance na one. Ab ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nyasi from Kakabo. No, kick. Menyeme wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So wanna meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. Wanter. Mukuno jina nenadi. Abrante pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and kawan to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA asheshesa ejede inkrato yi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyijifo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na me kamfo de amount. Yade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afrinso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se Dr. Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asthma enu so simanum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa chinyenti ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible munsam kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom munsam a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe Dr. Magashi ya kira kwan no besa dia maun sanom na anu ya mani krotweri sa mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira Dr. Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby amiemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Magashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kosi memeneda ya hye ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Yema yetiefo nyina akwaba eha eye agyenkwa 101.9 kasafidie so yetoa anwumre kase no so ewo amanone ensemmum na eyade amanebo ababeto dwa United Nations na ebo amane ya wo twrem se wobefa ni se enipa beye aduosom yensa 73 ya wonu fra manhodo so epeso mo bowrem ewo Europe amani mu no wamo atisuhyemu na ekro na suhyen no akwadwa anampono amem ameka sei adihye beye aduosom yensa wo munyina dakrana na wonum ahwere wonum enkwa akwaire hosampa na International Organization for Migration for na atwetie enra anampo na da ya wo twrem se Libya man no akandifo
bi ebo modene e ma meka sei enipa mako edu ba kode worum eyi wo mo a wo yi wo mo no na emu enson worum etiase na wo kire se empo enso no mu yi wo mo e wo Libya worum epo ahia so wonom worum kra na wo mo tebia no e yade mu odem pa utumu se ensuo no amem wo mo a chance wo manom amache so maye mere pa na enso ni nyina mu nom entempanso ye bo mabomo edom kopie mu ewo nyalesabia na wo kire se sa suhyen wei ya amem no eye nansen ya beka sa torenchem a esie ewo Libya wonom ensuhyen so anampro mu aposo esansan kabe na kakra ni de wonom TB ache na no na IOMs na ebo amane a mo kire se wonom ka kai wo mo ani a efiti mfie mpinu ene eduna bepim sabre ya meka sei adehye ya wonom fra bibimemu na Middle East ya person borum ewo Europe amanimum nanso won person fa eposo na ekro ya won ma hwere wo nkwa won a wayira yentimi nkasa bi omawu anaso omunwu ye no won beye empim aduonu enum ahangotwe ne aduonu baako 25,821 na saadi hye nyina no won ayira ehadwene ye papa won nam so etufu se opese okọ Europe a ekwantrodo ne da ho no betimi afaso de akọ na ebom se bia wo kọfa poso ogo Zushen fakoti kwan no eya na emwa mika sei wonum gusoa ehwe se ensushen no adehye duro na ewom no wonum betimi abomodene ayi wo mo no ma hwese bi betimi nyankwa ka ho anase ebiomo mo wo mo o maka sabre yentimi nyi wo mo no wo mo nyina ahwe mo nkwa eya de abrepam no empenifo de ho amane bo beba abetudwa Kasiano esi enyumeku a oso ya Skin City Laboratorium yese bejinku papa esanse ya kache oba yehwe senia onipadua no sitie no na ya yisunku enso ede amaw na enso oben ebidwane kai se ya hye kase e wasokorema mpo affordable housing ho na yene no ehwe animu pe frɛ empanimfo ewo number yi enso eso na onkyerɛ obabi owo na enku no bra betobi 0248 936297 na 020-876-5033 and so priority insurance yeah third party insurance comprehensive one and so commercial property insurance nyina ye bi ewo ya so ye dodo no a ewo kumase montre so na so me material junction ho na aba oba beto yen enso ewo ho frɛ ewo 0244378896 and 0244562334 and so amagasi spiritual and herbal clinic ye ko na ya lebia edi yenya no ye ko na doctor TWUMASI de amayesan se afie twemu no doctor ye bo na baso se na so ye enuba eko so wo ho nti yare bia wontu asema kuma se ye ne police house wa na ewo makro no edi hwanimu ka so a ye ben prison junction canteen anopa no ngotwe ekopem no sia meme ane adwada from penifo e was 0547 044 307 na 0454 389036 MCell Construction Limited yese brand yensi edan papa emau emfa ho ne baby a outsto asase no se ensuo ho anase ensuo ni ho se yesi bia ma ne ne maso ase enkoye dana ye tantantan a hwehwe ye kira kwan ye beye kama de amount ye renovate ma wo no na POP ene ne keken ka ho no ye design ni nyina kama enso e de ma frɛ e was 0244843480 na 0541578297 afelu fatabrene suspension etu malaria yade amienya hoto sanse malaria ekum nipa wo wiase che yare bia miamia hodo a eton no bi over the counters ahodo nyina akwa obusa droi bia obenya bi nemum se wohwehwe ba bia na anya bia na ado ne akere KO opposite Mrom Castle ehode abususu echa from penfo 0541268721 eso fofo no grozi spiritual and herbal clinic ye koho na how bia ekoso ya setram titru sunsun fam so bi age ya de no so mfema ana se bibia yira na ehunu do fa no eho ene ebekọ no twere ampokwa nyankopon na nanam afa no so na wotimi aboa yen oboase kwantempon so pachi number 2 ana se yem frɛ no 0245167857 ana 0550154438 enso afa amanfo adwenkyere yo amanfo adwenkyere no me ko Facebook ne so na master planner junior kentampo aka kentampo
BMW and was 2025 Dr. Mahmoud Bawumia ebe continue and I say enyuma pa MPP aban na adoda gwagufado no Dr. Mahmoud Bawumia na ebe abetwa so essence was MPP nko na betimi aboa amagana edi ye was nchia so nko mo manyamfo ni note a wo kole clote na ayiso was so inside magazine and was say Agyenkwa FM no size e wo mu news a mo ka no enso emu no de wo kan nyina an say oforiata wonya careful pa wanhwe ya wo the NPP ebeko opposition na Yakubu yon de ne free bodoma say on de be man yajo say good evening Yakubu yajo so na afe eye teacher constitution en wababonten wo say NPP amanyuko ne Ghana fo nyina yemwa na aba no anamontuo papa a wotuo no yenta na chinchia enkoma Dr. Mahmoud Bawumia na afe ye ma me Mrs. Kansa bodu na apart the more fellas ed need the free kumase swame and was say eba good policies any social interventions there hey Ghana had mu obia emme MPP aban one mo kwa na abodwuma ama Ghana for share sitting mo ehu se enwema ekoyie de maye enti enya botre pensan se wona waka otinchen toto abo no wo mu ne hwe e de ma Ghana for sinchi asoro konkoma chairman odene kwaku apia e na afi mampani abede echi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na Filippo ewo atomatim antima store opposite SDA and was a special prosecutor on the Otawachi ewo nyuma pa wo ye nwumre nchi asonko enkoma ne maame Auntie Mary ewo Janiso na kwadwa sempa furniture works and what in the Brian and you may what if you Kumasi dum na was say most popular news ewa santimantam hadie enwa and you may what say Agyenkwa kase ye nim ye chi obi ani hobio enti enwumre wo obo yabaso kwadwa sempa ye so ye da ase na we enso efri eye Lampard ena o kan do kan nyina ne se NPP for empanimfo afutuo no de mamo se monhwe pensioner sie pa sa anyesa NPP amanyuko no kwan bia so no ebeko opposition alanchamaten na nwumre o chia no na BBD de Africa soa American town was say NDC propaganda no he enya de be ye adwuma emfa mo de boy be wai na was say Ghana for ye nie bio ye nie ate ye nie anwa ye ni da hopa enti ye hwe nim say NPP nko a ede betimi abo man Ghana wose bibi kaswa aka hawani brief lion yamwase en wose ya maame Sofia ekufu wo mawo mo eni adwuma pa wo ye se e wo mo anhwe pensioners ya da bia ombeko no mo akọ bodom pim enso ewo eho ana ne Samuel edni die free kunsu kodwo krom en wose de bia da woda ne so nyane a woda twede mponyankopon asese wode na adan kwakufu ado ama Ghana for se mampani esan se wono nko anadwene omen eho Ajambole baba wase kanoforiata mo anya pensioners ya da bia wo so wo mu nyae mo na mo de mo ye nyina no mahama ebeba Azeman edni die Frazeman Ventures chronom Jacquesiano no ne di hwanim en wase president na adan kwakufu ado e wase wahunu se eye wo mamu ene wo bu oman no eye Ghana fo nyina na wodi yen so onni wono ankasa ne ho so enti wontie de Ghana fo kan kakra ne e ka se wonya reshafo owura kanoforiata wonsesa no esan se nyi wono nko an onim de efesika sem ho wo mo ne nko no obi foforo so emra edu demfi ebend ne de free egiso domi abra e na wase fantastic news e wo Ghana ene chese miamia hodo aka wase Agyenkwa news ye too much edu demfi yeda se enwumre ne brebe me kwan na kasea ye de be som anwumre no ye di nyina enso esie na ase sonko enkoma yesemfo kwadwosafo kantanka na afi so Rashid Yakini a wode ye call Facebook and YouTube no eso ye nua ba Sarah onso wa hatrotro text messages no e de emaye adehye ya bekenka kasea maamo midin di BRETUO ba kwasi twumasi Mandela minimi nua ba nana amaboachewa na ye be sore no we de me call eye Breman UGC ho na Osai Boaten wo ye communication director ma NPP amanuko e wo German abruchimem waba abepie mu e wo Ghana mem esanse wo no ankasa no maame eno ama boatema kan chinegu amemne de be na awotwe ye ko ni akoye na yie e wakomadan nana demri fadure kafra eni wo de e yade a e yapa enso eyie yes sorry agudi mu akomfo aba betena se ye nu abema jojo ene wo mu ekeka ho enyina no wo mu